ke ne ke bua le mmele re ka WhatsApp bana le 83 le 70 ke ke maketse gore ba itsitseng go dirisa WhatsApp ke ha ba mpolella gore dinko tsa ka di nonne di dikimakima mme nna ga ke bone tiro ntho e ba buang ka yone ke fetsa go tlhopha diaparo tse ke dilo tse ke tsamayang ka tsone go ya go bokelong ke tlhopile gore ke tsamaya ka dikobo tse tharo e one e na leng boboa e one ya polar fleece e one ya muslin blanket ke tsamaya ka Dileiri tse di latlhiwang tse lesome tsa bana ba fetsang go tsala ke na le mmese ya mebedi ke na le mmese ya matsogo tse pedi ke tsentse le bibi mo ke tsentse long sleeve vest tsa 0 to 3 tse 2 ka gore ngaka itse ya re ke tlo go dula matsatsi a mabedi ka gore ke batla ba nthobatse ba skan tsenya spinal anesthesia e tsang gore o tsoge o nne teng ha ba go sega mpa ke batla gore ha ke batla go bona dio tseo mo ke tsentse legging e one di Babygrow tse pedi tsa newborn ya size 2 to 4 kg mo ke Babygrow tse pedi e yellow le white ya 0 to 3 mo ke ha ile gore ngwana o tla tswa a le monnyane ke tsa premature tsa 2 kg gona le di leggings tse pedi gona le di vest tse pedi gona le Babygrow e one mo ke tracksuit ke set e one ya 2 piece e tshweu le ya fleece e burgundy ya go tlhapa ke tsentse surgical spirit di cotton ball tse ke tsentse surgical spirit le cotton ball tse 3 le di cotton buds tse 4 mo ke di kausu tse pedi tsa 0 months mo ke tsa go tlhapa ke toulo ya matsogo ke toulo tsa bana tse pedi ke sesepa ke shampoo ke ice cream ke tsone tsotlhe dilo tse ke tsamayang ka tsone ke lebetse santse ke emetse pacifier le tadi gore di ome ke tle go di tsenya le mo teng ke tse dinyanenyane I'm recording myself talking. Ke pacifier ke tami ke botlolo ke tsamaya ka tsone fela ga ke tsamaye ka tse di tona